Na kumania nabo Odiek Wairegi kukurukira mutandao wetu wa Facebook aretwira akileo tunafuraha sana kwa sababu ya Wero TV na FM kwa kututembelea kanisani leo na tukakula kaugali katamu kalea. Ni Odiek keyboardist wa Mikindori EAPC na tuwe azanza ya Wero TV na Wero FM tukaugani tukari na kagita gakega kwithirwa turindene ya kanisa ezi. Ngita na mbere na ukumenyithia nteto ni ati uria wari MC wa ward ya Ruiri Rwarera Peter Mutuma Kalembe ni atumite ntumiri kiringa bana wa Meru Mutuma Ntwithingia akimuria kwithirwa aking'anania atongeria bonthe na akari bonthe ba Meru itikumakania murengo jwa gisiasa juria mtu ari kiriju ni ainyirite kwina wega na nkanya ya urumwe na te anto kugaukanwa kuringana na murunga mojwa jwa gisiasa ore unaonekete kinya kumeneria bonene ndionga ya rua ya Meru garone ya rais akiuga mbecha iria chatumikire itegutumirwa kiri into binge biabata kuguna Meru. Orira kwethiritwo kwina mpatho cia gisiasa ga kaunti ya Meru bamwe bakiuga one term na bangi bakiuga two term. Ura wari MC wa Ruiri Rwarera Mutuma Kalembe na kuromba ngavana wa Meru Mutuma Ntwithingia kubaganania bonthe na kwethirwa mtu na murengo wake. Ngavana wetu Mutuma Ntwithingia ndiromba ka mtu mwo baria ba praise and worship kweti mwere wetu boritie kurukirie mbio finance bill yorana beto echoke to nyamaria na gukurukia bills cho twinyeria linda mama dai mwana miaka 5 okurira mbecha ko ndiuga ngavana wetu agatonya gitimu eu kanya gakaegi ikakuridimu nukuigwa maisha ya Meru lakini Meru twinde tutiaria umwe koko wa two term ena sababu wewe na kinya state house no mwanga uge two term kenda ne ngero birako gidatea kunengerwa utemeya na kuibangi nabo weguko bakunyamara batina bia kuria batina stima batina rwara na baliwa one term na ndo ngavana wetu ethero we muchore oro kuga one term na oro kuga ambio two term lakini kweta state house akachokeria jaire gatatu akauga baba kuga one term wa kwende uko mbere reverend na kathia kugwatirwa muntu atemenya ke dakerwe o as much as tigo gukoro two term na tigo gukoro one term Meru bakiwa one term bangi bakiwa tu bonde ibaku. Nkuruki Kalembe na menerete ndionga ya rua ya state house ya tongoria ba Meru akiuga mbecha no baratumiri chira bati kurutha maendeleo maturani bara baretire bagairwo ngiri 10 na barare antu mangiri yategura ngiri 10 baba umete Meru na totena othoku na totena penu ndindo buri atire mbecha irari muchara jwao mbecha igo ndorua irari transform mukungu ando wewe na mundu irari transformer eko wa pastor ndene na mwekoro we na ara bathiaga mundu batina inya still ko utware ote asanti ni akieto tukuria na tweterete stima itwekirwe sawa kako mundore ayando kiatho ko mundore ayando kiatho ikeregwe na baba wateretere mukaigwa maroro murungu agatethia Kalembe aka president ngabweta ona kuromba karika gitaga kithurano gakinya baringe kura na ume to ni bure antu bena ume this time round ndaburomba na buturiria nkoro maruja nkoro na ya mwiri ugititherwa mauta chiringi 10 ngarama egaitia mutu ogaitia maicha akoma ino ndo bakuthura bobui this time round tokaria ende murungu agetania na atwe tokathithia nteto iria ibatere tuthure antu babega haleluya babe kututerauga batebugia bakonda kuonokua kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Wero weekend nyukambitaga ki Mutegi.